Zdravo svima, evo igramo Serbian Rally. Ja sam Stefan. Ne vjerujem da sam se u jednom klipu predstavio. Mislim da nisam, ali piše na imenu kao... Piše na kanalu i onda znate valjda kako se zovem. Ajmo sad. Koja ovo staza dođe? 6, a? 6. Jest, 6. Ljudi, koji sam auto uzeo? Čekaj, nisam siguran koji sam auto uzeo. Ja hoću da vozim najpopularniji mogući auto. To je taj. Fića, brate, Fića, Filip Fijatović. Ajmo se namjesno sve kako treba. Ljudi, malo me grlo prošlo. Što je dobro. To jest ne boli me više ništa je. Sem grla. Grlo kad me boli držim jedno 5-6 dana i posle pusti. Jel? Go! 3, 2, 1, go! Go, Fića! Fića go to the pussy of his mother. Oh yeah. Sam rekao dobro je. Pussy of his mother. Jebe mi ti mušicu da ti jebem. Izvinite, napadaj mi mušice ovdje. Šta ćeš? Život je takav. Ne idem samo što se prevrće mnogo je. Pića. Mnogo je glupo što svako prevrće. I mnogo me nervira što se prevrće. Ali dobro ljudi, što da se radi, mora se. Nego stvarno nemam više ideju šta da snimam. Kad završim Serbian Rally, sve staze nešto mi ostaje. Ostat će malo i kružni brzinci. To je Serbian Rally samo ono... Kako kažem, samo trkanje. Jebi ga jeka tupi sad mnogo. Samo trkanje sa drugima i to je to. Sad. Znači Serbian Rally kad završim sve staze ostaće mi kružni brzinci, eto da mogu i to. Ali završit ću i to kad tamo će biti dosta snimaka to. To sam uvjeren. Ne pregleda nego snimaka ovako. Klipova. Biće dosta klipova. Negdje sam čuo da je neko u igricu zvao i Rally Trophy. Rally Trophy, nešto tako, Trophy. Ono kako, Rally na trofeje. Znam da tu igricu čuo sam, ali nije to. Možda se zove Rally Trophy Serbia. Ali nije ovo nikako Rally Trophy. Trophy, kako. Reći ću Trophy, lakše mi je nikako. Jebi ga, takav je moj izgovor engleskog. Rally Trophy. Trophy. Neću se da lupam. Ali negdje sam čuo da tako zovu ovu igricu. Nije to ova igrica.
Ima taj rally trophy, ali nije to to. Isti su auti, isto je sve samo engleski jezik. Tako da... Ovo može se reći kao neki mod. Srpski mod za rally trophy. Možda ovo je srpska igrica, ne znam se. Ali igrica je sve u svemu dobra. Rally trophy mislim ima iste auto, nisam gledao samo jedno malo nešto, kao malo rally trophy, nekih 15 sekundi. Tim kakva je onda... Sam isključio klip. Jao, ogibljenje oštećeno. Jebi ga. Što se prevrćeš be fiće više? Ne znam šta moji ljudi. Pukao čovjek kompletno. Evo ima još neki 400 metara, nešto može i manje. Ali evo me tu sam, evo. I šta reći? Ako vam se svidio klip, ostavite mi jedan like i subscribeujte se na kanal. Hvala unaprijed, a vi koji ste subscribovani, hvala što ste subovani. Pozdrav svima.